Dr. Atwine nashobora ngo mu ntekateka nsya za Health Centre ya kana nizija kuhindurwa community hospitals kandi zongerwemo abashaho hamwe na n'ibikoresho. Ntwenda kubaletera na ba doctor ahagombora babasha kubaragurirayo tureke kwikangana kirwaro hospital abo kwito ntwenda kureta ubuhereza hehe n'imwe kandi ndwara almost chenda hari chikumi ndwara ezo ziragurwa amarwariro kwiha Health Centre 4 kuta Health Centre 2. Dr. Atwine nagira ngo ibicuye kanshanjo harigana ebyendware zuri kuteganisa abanya-Uganda nazibasa kwerindwa ngo bita abantu tubaro kufayo oburofu makagaitu abakare bantu mabagurisa bari hana ngo muzeyika muduguzana n'abazeyi abashanya numbasha kunjura kare health educators bakabagenda bazomaka toine katandaro bakwata toilet bakazahi health educators bakazahi bait ningala bakagojeje government tuyanga nani kushaba maybe office yawe, and I know that some private facilities is have immunization services. So kuba kutanka solar fridge na vaccines toma abantu TD vaccine tuheza abantu PCG tuheza na OPV0 atisubona upanuza chikatkorra muno. Dr. Atwine ayerekero kwerarikira ahabwo umubaro mahango gw'abantu mu ihanga abari kuzanisa amagara gavaheza kurwara. Onkazi wenda kwarama oizoberwa amanyuta hati nyinenda gendo so mwirwaro begure kare batanje kombazwa iron batanje kombazwa folic abana bawe omwana wawe akore no munda kuza kumara amezi mukango ya folic acid nikiyamba no bongo bw'umwana na developing ageno banabo umwana w'amagezi yuno jango abajungu bafitizaje uno jango no bwenge bw'amana nga ibyo kuri mureke kwate ibyo kuri byo namukagukuza amakaga gagumaraho gatine kikuri amakaga kagagere fitara amate n'umugatwara gona mugato mudayare mukamugumaraho so kuriya n'ikintu kikuru munonga mbikereka abantu bari abana bariye tugera abana bo gwingi ngabo bakora no mabasi kora kuraba twaturiye baguruse n'itwe umara ifa insurance kuri kubora umuto urwara ukityo myaka ya gati hataho becyuma utaraka ukityo myaka egendije yanshanje no kongera utandika kushasha ukujutandika kushasha so insurance ya gatejo etababeye ahabwa TV West nde area Saritugusa.